Lapit bagi seladang tiba senajam kau. Bila sahabat nak berdan hadirin bagi lapangan yang abutur. Kemudian, upaya yang ketuan bagi persoalan pada diri kami. Upaya yang ketuan bagi persoalan tentang asal upaya yang ketuan bagi persoalan. Bahkan yang untuk penusa, lalu
Jerusalem. Di kantai Jerusalem kibasan ya Jesu balaki puan badet hagas yu sa shidon joku. Kiban ya namar bagi sendaya u. Jesu pa hati. Tuhan Jerusalem dan yang andai nakabantaya lagi dan nakabantaya lagi pun.
Jesus. Pakantin Jesus kabot ng panim. Jesus ay ublay na kilay person. Ublay pura, pag ublay pura. Yaw balapon na ng siyang maput.